anditi mata o mememba hamwikongere kadho chiveva uponga muri tamumassandjwa tuko pastoli ko piyo paivarito mochingirisa tutakumatuto pi private party Mana mulikengere kadho chiveva hotamumassandjwa ko pastoli piyo paivarito arumena goto tamekeno ku massage girlfriend then if you are not massaging your girlfriend, hey, a pastor and prophets will do it for you. Imoromberi tamekenyo ku massage akwanyama ndichikamkwete kupukitha okumassage kakucho ku message upone mukarombera aye vatina tumu message ahawe okumassage ku massage mochwambo okuthura tomthura nawa tara utorongisa ugazimbuya wamuntu ugazimbuya haukara urubikisane ngurubirikonano ugazimbuya haukara mu magazi mu plastic mbo afe condom ugazimbono buha urongisa mbo kuya kutumbaka ino magazi morutu tucho nonge keno magazi ga kwana morutu ihaningi mbara choto etende kwa totwa ugazimbo na kutumba ino mani moma nene ya uyapumwa nokurongisa ugazimbo no neta murongisa ngitamu massage omemeni ya ngeka pena chugazi mbono torongisikira ndo vaseline ya ningoma kazigosorwa ikini maka inashia ningi na ndo fetike wa mano chimati massage mu to massage ne twende kachona umoro kupurukuta ndicho ku massage yako rongono kupurukuta to twende kachona to tingi sura twende kachona in the name of Jesus the Holy Spirit. Jesaja chapter 1 verse 17 to 21. As the massage beginning, they shall be slow. Thomas John tende kachona. Oka video ndeka mona. Haka kuruka zimbi hata massage ku pastoli. Ndikana nguwe kara tumine ndiko credit tango. Yanga tendike kutumine nena. Umemonga shike mu yachikucha oyena omaholero mawinai. Ngashi yuva yakoya massage ku pastoli. Paifota mboro kota yuka kengere kayaro kuka massage. Umemoeno maholero mawinai. Yo ndota massandjwa ko pastoli ndeyo yakaropoti kishasho ya lengba oyo yahikongereka yaka massage pastoli na yako magumbo eke ya massage oyo yene yahikongereka totinge ngwa yikongereka pastoli te ku massage pastoli te ku massage neta mwikongerenge boyfriend aza kwambisha ashi so turi komeshoka chonange ngota chiapo ko development ini motu ichi watu massage nawa sakwamba turi komesho nai ngengo yaro kudhani no aye karara na kwanyama rohe nenge onganjera peshare eku massage te hiya kapu ngende tegira nditsa so you are only safe with kwambi boyfriend so how to massage nawa yes ta aya kadiko kule no kuningo moteka wachirina